ओइबा पाउसिंग Taramathoi Suba Manipur Legislative Assembly Mikhalda Political Party Amatana Absolute Majority Phangbangamdre INC na kunipal BJP na seat kunmathoi NPP mari NPF mari Independent ama AITC ama amasung LJP ama mai pakle amasung BJP amasung Congress government semnana ba lalong yatna ba hokre Kurumjari ISTV ki Manipuri pau miyang tabiriba pumnamakpu taram nokjari haujik mapung oiba pau sing tangkak ani thokna pangthokiba Taramathoi Suba State Assembly mikhalgi vote masing thiba ngasi lekhre handaki mikhala sida political party amatana absolute majority oiba ngamdre mikhala sida INC na seat kunipal BJP na seat kunmathoi NPP mari NPF mari Independent ama AITC ama masung LJP ama mai pakle Thangmaiban Assembly Constituency da Indian National Congress ki mirep KS Joy Kisan na vote masing lising Taramathoi chani yangkhainipan phangduna mahaki khwaidagi naknaba lamba BJP ki mirep Jotin Waikhombu maithibe piramduna Thangmaiban ki seat amuk hanna phangkhre Waikhom Jotin na vote masing lising Taramathoi supna tara taruk phangkhi Joy Kisan na Jotindagi heliba vote masing asi supna dagi vote masing chani ni funithoi khaktani Kasamthong Kendrata NPP ki mirep langpok lakpon Jayanta Kumar na vote masing lising tara phangduna Congress ki mirep oiriba Laisom ibom chabo maithibe pikre ibom chana vote masing lising taruk satret kunthanipan phangkhi Langthabal Kendrata MLA oiriba LJP ki mirep Karam Syamna vote masing lising mapan chatruk kunmanga phangduna mai pakle Sekmai Kendra gi oina BJP ki mirep Haikham Dingo mai pakre Mahakna vote lising tara humdoi chama humpu mari phangkhi Si Minister Okram Ibobina vote masing lising tara nipal satruk nipumapal phangduna Thobal Kendra gi seat amuk hana phangkhre BJP gi mirep L Basanta tagi vote masing lising tara hena phangkhi Phungyar da NPF ki mirep ke Laisio mai pakle ke Laisio na vote masing lising tara mathoi samapan phangkhi Uripok Kendra da hana DGP oiramba NPP gi mirep Joy Kumar mai pakre Mahangna Congress ki mirep L Nandakumar dagi vote masing sahum khara henduna mai pakhibani Konthajam Kendrada BJP ki mirep Dr Sapam Ranjanna vote masing lising tara mari sahum tara humdoi phangduna mai pakhre Lilong Kendrada Congress ki mirep Muhammad Abdul Nasir na vote masing lising tara chatret humpumanga phangduna mahaki naknaba lamba Independent mirep Antas Khan bo maithibe pikre Kundrapang Kendrada Congress mirep TS Lokesor na vote lising tara nithoi sanipal nipumapan phangduna mai pakle mahaki khwaidagi naknaba lamba BJP gi mirep Thangjam Mohendro na vote masing lising mapan chatret marfudra phangkhi Khetrigau Kendrada BJP gi mirep Nahakpam Indrajit na lising tara samri tara mathoi phangduna mai pakle mahaki khwaidagi naknaba lamba Congress ki mirep Amin Sahana vote masing lising tara supna kunthra mathoi phangkhi Kairau Kendrada BJP ki mirep Laurembam Rameswar na vote lising mga chamapan yakhai mapan phangduna mai pakre Nambol Kendrada Congress ki mirep N Lokena vote masing lising tara mari satret kunthra taruk phangduna mai pakle mahaki khwaidagi naknaba lamba BJP ki mirep Thongnawjam Chawbana lising tara mari samri yankhai taruk phangkhi Bisnupur Kendrada Congress ki mirep Govindas Konthawjam mai pakre mahakna vote lising tara mari samri yankhai phangkhi mahaki naknaba lamba BJP ki mirep K Krishna Kumar na vote lising nipan chanipal humbutrani thoi phangkhi Karong Kendrada Congress ki mirep Didi Thaisu mai pakre Mau Kendrada NPF ki mirep Losi Dikho mai pakle Kangpokpida BJP ki mirep Nemsa Kipgen na vote lising tara humdoi samri marfumanga phangduna mai pakre Tamai Kendrada NPF ki mirep Awangbok New mai pakle Tamenglong Kendrada BJP ki mirep Samuel Zendai na vote lising tara humdoi supna kulumdoi phangduna mai pakle Dipai Mukta Congress ki mirep Dr Saltolian Amo mai pakre Hanglep Kendrada BJP ki mirep Thangjalam Haukip mai pakle
lamsang kendrada BJP gi mirep Sorokhaibram Rajenna भोट मसिंग लिसिंग तरा निथोई समंगा मरफुद्रा हुमदोई फंगदुना INC gi mirep Rajabidubu माइथिबे पिख्रे नावरिया पखंग लाकपा केंद्रदा BJP gi mirep S Subhash Chandrana भोट मसिंग लिसिंग निपाल चात्रुक सुपना मापन फंगदुना INC gi mirep RK Anand माइथिबे पिख्रे RK Anand na भोट मसिंग लिसिंग तरुक समापन मरफुद्रा हुमदोई फंगखे पासोय केंद्रदा INC gi mirep AK Mirabai amu halakle mahakna भोट मसिंग लिसिंग तरा हुमदोई चामरी सुपना मंगा फंगदुना NEIDP gi mirep sapam kunjakisor bu maithibe pikhi kunjakisor na भोट लिसिंग तरा हुमदोई सनी मरफुद्रा माथोई फंगखे मोइरांग केंद्रदा BJP gi mirep P Sarat Chandrana INC gi mirep M Prithviraj माइथिबे पिख्रे पुखरामदम Sarat Chandrana भोट लिसिंग तरा माथोई सात्रे सुपना निपाल फंगबदा पृथ्वीराज ना भोट लिसिंग तरा माथोई चहुम कुंथ्रा माथोई फंगखे हैरो केंद्रदा BJP gi mirep थोकसोम राधेश्याम माइपाकले महाकना भोट लिसिंग तरा हुमदोई चहुम मरफुमापन फंगदुना INC gi mirep M Okendrabu माइथिबे पिखिबनी खुराई केंद्रदा BJP gi mirep L Susildro मिtai माइपाखरे महाकना भोट लिसिंग तरा मंगा सुपना मंगा फंगदुना INC gi Dr. Bijoybu माइथिबे पिखिबनी सगोलबन केंद्रदा INC gi mirep RK Imo माइपाकले RK Imo ना भोट मसिंग लिसिंग मापन चनी तरामाथोई फंगदुना महाकी नकनबा लंबा BJP gi mirep Dr. Khairakpam Lokendagi तरामापन हेंदुना माइपाखिबनी सिंगजमई केंद्रदा BJP gi mirep Yumnam Khemsan माइपाखरे महाकना भोट मसिंग लिसिंग मापन चामरी यांखै मापन फंगदुना INC gi mirep Irengbam Hemochandra माइथिबे पिखिबनी साइकोलदा INC gi mirep Yamthong Haukipna माइपाकले साइतुदा INC gi mirep Ngamthang Haukip Sandelda NPP gi mirep Lapau Haukipna भोट मसिंग लिसिंग तरा मरी चाम मरफुमापन फंगदुना महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा इंडिपेंडेंट mirep TS Warngamdagi भोट मसिंग लिसिंग अनि सुपना मरफुद्रा मापन हेंदुना माइपाखरे तेंगनोपलदा INC gi mirep di korung thangna भोट मसिंग लिसिंग तरा तरुक सानिपाल मरफुद्रा मापन फंगदुना महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा BJP gi यांखोलुट हाउकिपतगी भोट मसिंग लिसिंग मरी चात्रुक कुनमरी हेंदुना माइपाकले हैंगांग केंद्रदा BJP gi mirep नोंथोंबम बिरेन माइपाखरे महाकना AITC gi mirep P Sarat Chandradagi लिसिंग अमसनी सुपना तरुक हेंदुना माइपाखे N बिरेना भोट मसिंग लिसिंग तरा सामरी कुंथ्रा मापन फंगखे स्कूल केंद्रदा BJP gi mirep थोकसोम सत्यबर्ता माइपाखरे महाकना भोट लिसिंग निपाल सुपना तरामरी फंगदुना INC gi mirep E Chanbu माइथिबे पिखिबनी वांखेम केंद्रदा INC gi mirep Kaisa Megachandra माइपाकले महाकना भोट मसिंग लिसिंग तरा चामरी मरफुमरी फंगखे अंद्रो केंद्रदा INC gi mirep TS Shyamkumar माइपाखरे महाकना भोट मसिंग लिसिंग तरा निपाल सात्रेट हुमफुमाथोई फंगबदा महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा ओरिबा BJP gi mirep Dr. Nimaisan Luwangna भोट लिसिंग तरा सात्रेट हुमपुद्रा मंगा फंगखे थोंगजु केंद्रदा BJP gi mirep TS Biswajit amuhana माइपाखरे महाकना भोट मसिंग लिसिंग तरा माथोई चहुम मरफुद्रा निपाल फंगबदा महाकी नकनबा लंबा INC mirep थोकसोम अजितना भोट मसिंग लिसिंग मंगा सात्रेट तरा निपाल खक फंगखे ओइनाम केंद्रदा BJP gi mirep Radha Kishore भोट मसिंग लिसिंग तरा निथोई सुपना कुनमापन फंगदुना INC gi mirep Dr. I Ibohan Bibu माइथिबे पिदुना माइपाखरे कांग्रेस की mirep Ibohal बिदा भोट मसिंग लिसिंग तरा माथोई चाम मरफु तरुक फंगखे वांगोई केंद्रदा INC की mirep ओइनाम लुखोई अमुहना माइपाखरे लुखोइना भोट मसिंग लिसिंग तरेट चामरी निफु हुमदोई फंगखे महाका ख्वाइदगी नकनबा लंबा NPP की mirep KS Lokenna भोट लिसिंग तरेट चामरी सुपना तरेट फंगखे थांगा केंद्रदा AITC की mirep T Robindrona INC की mirep T Mangi Babubu माइथिबे पिखरे जिरीबाम केंद्रदा सिटिंग MLA TS Devendra माइथिरे इंडिपेंडेंट mirep Asabuddin na भोट मसिंग समंगा कुंथ्रा तरुक हेंदुना माइपाखिबनी Asabuddin na भोट लिसिंग तरुक समंगा कुंथ्रा तरेट फंगबदा Devendrona लिसिंग तरुक सुमना अमा फंगखे मयंग इम्फाल केंद्रदा INC की सिटिंग MLA Dr. KS Ratan Kumar माइथिरे केंद्र असिदा नहा ओरिबा BJP की mirep K Robindrona भोट लिसिंग तरा मंगा सनी कुनमाथोई फंगदुना माइथिबे पिखिबनी कांग्रेस की mirep Ratan Kumar ना भोट लिसिंग तरा निथोई सामा कुंतरेट फंगखे वांगजिंग पेंथा केंद्रदा INC की mirep Paunam Brajen अमुहना माइपाकले ब्रजेना भोट मसिंग
लिसिंग तरानिथोई सनिपाल कुंथ्रा फंगबदा महाकी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप मोइरांगथेम हेमंतना भोट मसिंग लिसिंग तरागा समापन हुंपुतरेत फंखी उखरुल केंद्रदा आईएनसी की मिरेप AK अर्थरना भोट मसिंग लिसिंग तरामाथोई समंगा तरा फंगदुना माई पाकले महाका नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप सोमाता सैजाना भोट मसिंग लिसिंग तरामाथोई सनी तरामरी फंखी थालोन केंद्रदा बीजेपी की मिरेप बुंजागिन बालतेना भोट मसिंग लिसिंग मापन चात्रेट यांखैनिथोई फंगदुना माई पाखरे आईएनसी की मिरेप सिंखोलाल थांगसिंगना भोट मसिंग लिसिंग अनि समंगा मरफु हुंदोई फंखी चुराचानपुर केंद्रदा पुंजाथांग तोनसिंग माइथिरे बीजेपी की मिरेप भी हंखलियाना भोट मसिंग लिसिंग तरा सनी निफु तरुक फंगदुना माइथिबे पिखिबनी एनपीपी की मिरेप पुंजाथांग तोनसिंगना भोट मसिंग लिसिंग मापन चात्रो कुंथ्रानिथोई फंखी नुंबा केंद्रदा आईएनसी की मिरेप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखांगम अमुहना माई पाकले महाकना भोट मसिंग लिसिंग तरा सनी यांखैमंगा फंगबदा बीजेपी की मिरेप अदिम पामैना लिसिंग मंगा चामना सुपना निपान फंखी लमलाई केंद्रदा आईएनसी की मिरेप खत्रिमिरुन बिरेन अमुहना माई पाकले महाकना भोट मसिंग लिसिंग तरा निथोई सहम कुंथ्रा मापन फंखरे महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप KS इबोमसाना लिसिंग तरा माथोई सामरी मरफु तरेट फंखी वांखै केंद्रदा आईएनसी के अक्रम हेनरीना भोट मसिंग लिसिंग तरा तरुक चात्रेट यांखै मरी फंगदुना बीजेपी की मिरेप वाई इराबोट माइथिबे पिखरे इराबोटना भोट लिसिंग तरा निथोई सामरी तरा तरेट फंखी कारन केंद्रदा आईएनसी की मिरेप दीदी थाइसु माई पाखरे दीदी थाइसुना लिसिंग तरा मरी सुपना कुंथ्रा मरी फंगबदा महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की RY जोनाथन पाउना भोट लिसिंग मापन चात्रेट निफु मंगा फंखी तदुबिदा एनपीपी की मिरेप M काइसीना लिसिंग तरा तरेट चामा तरा मंगा फंगदुना माई पाखरे महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा फ्रांसिस नाजोकपाना लिसिंग तरा मंगा चानिपाल तरा तरुक फंखी साइकोट केंद्रदा आईएनसी की मिरेप TN हाउकिप अमुक हन्ना माई पाखरे TN हाउकिपना भोट मसिंग लिसिंग तरा तरुक सहम यांखै मरी फंखी महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप हाउकोलाल हाउकिपना भोट लिसिंग तरा माथोई सनी यांखै मरी फंखी सिंहट केंद्रदा आईएनसी की मिरेप जिनस्वान हाउना भोट लिसिंग निपान चामा कुंथ्रा माथोई फंगदुना माई पाकले महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप जिनलुन थांगना भोट लिसिंग तरुक समापन हुंफु मापन फंखी खांगाबो केंद्रदा आईएनसी की मिरेप ओइरिबा सूर्य कुमार अक्रमना भोट लिसिंग कुन चात्रेट मरफु माथोई फंगदुना माई पाखरे महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप थोकसोम जादुमनीना लिसिंग तरा माथोई चहुम कुनमापन फंखी वबगाई केंद्रदा आईएनसी की मिरेप फजू रहीमना भोट लिसिंग तरा निथोई सामरी हुंपुतरा मरी फंगदुना माई पाखरे महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप उसम देबेना भोट लिसिंग तरेट चात्रेट तरा हुमदोई फंखी कक्सिंग केंद्रदा आईएनसी की मिरेप वाई सुरचंद्र अमुहना माई पाकले महाकना भोट लिसिंग मापन सुपना कुंथ्रा तरेट फंखी महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप M रामेश्वरना भोट मसिंग लिसिंग तरुक चानिपान मरफुनिथोई फंखी सुगुनु केंद्रदा के रंजित अमुक हलकले महाकना भोट लिसिंग तरा हुमदोई चहुम कुंथ्रा माथोई फंगबदा महाकी ख्वाइदगी नकनबा लंबा बीजेपी की मिरेप वाई जीवनना भोट लिसिंग तरा चामक तरा मापल फंखी कुंभी केंद्रदा आईएनसी की मिरेप S बीरा अमुहना माई पाकले महाकना भोट मसिंग लिसिंग तरा माथोई चानिपाल मरफु माथोई फंगबदा बीजेपी की मिरेप N मंगीना लिसिंग तरा चमंगा हुंपुतरा फंखी हियंगम केंद्रदा बीजेपी की मिरेप डॉक्टर राधेश श्याम युमनामना भोट लिसिंग तरा हुमदोई चहुम मरफुद्रा मरी फंगदुना माई पाखरे आईएनसी की मिरेप एलांगबम दिजेमनीना भोट लिसिंग तरा माथोई चात्रुक हुंफुमापन फंगदुना ख्वाइदगी नकनबा लंबा ओइखी मिखल असिदा कांग्रेसना ख्वाइदगी मसिंग यामना काबा पार्टी ओजरबसु बीजेपी ने सोइदना गवर्नमेंट सेमलगनी हाइना क्लेम तौरी पार्टी असिदगी फंगबा थाजनिंगाई ओइबा पाउदा पार्टी असिना सीट कुनमाथोई फंगलाबसु नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस ता हानपुमि नरकलाबा अतै पार्टी सिंगा चुंगसिनदुना गवर्नमेंट अमा सेमननबगी वाफम गवर्नर दा पुखटलगनी अमरमदा सीट कुनिपान फंगलिबा कांग्रेसना सिंपल मेजॉरिटी ओइबा ngamnabagi damak wakal manaba पार्टी सिंगदा वातानाबा लोइरे पार्टी असिना सोइदनमक मरी सुबा टर्म ओइना गवर्नमेंट सेमगनी हाइना कांग्रेस तगी फंगबा अवांगबा थाकी पावगी लिप खुन अमना पल्ली मणिपुर नागा पीपल्स फ्रंट की मरीसुबा रेजिंग डे थौरम पार्टी असगी जनरल हेडक्वार्टर्स टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स अमसुंग यूनिट स्टेशन सिंगदंगासी पांगथोखरे लुप असगी चेयरमैन जॉन फ्रांसिस कांगसुंगना लुसिंगदुना लैखिद्रबा पार्टी की लुसिंगबसिंगदा इकाई खुमनबा उतखी
awang nongpokta lairiba lalholup amasung miyamda nubit asigi yaifa paujel piraduna tongan ba phurup kayana khundaduna lairiba phurup sing India gi khaidok khaijin thodok laingakna khamthengna awaba pire Pibam asida lamdam sida khundaminariba phurup khudingmakna khusamnaduna amatta oina thengnabagi matam oire hairi Yausang kumhaina lakpada Manipur Chief Minister Okram Ibobina Manipur gi miyamda yaifa paujel piri ahal naha khaidana pangthokpa khwaidagi chawba kumhai ani asina state asida khundariba tongan ba phurup singi marakta tangdu laitaba watapa daba hena chawkhatpa oirasanu hairi Hauzik pawgi marak thatna break amatang Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Oza, pain relief ointment. Khwang naba, tok sikpa, tang sikpa, phu naba singbuda sinaba yarba, lipsa putna puthok saba Oza. The new Jigsaw 2017 series beats your heartbeat. Iridio Coaching Institute. Admission open for 5 months CBSE Foundation course for classes 9, 10 and 12. Date of commencement 6 April 2017. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Iridio Coaching Institute, Kesampa Tutum Lekai behind Belgio Hotel. Contact number 81310-25634. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break itungda taram noksari makhataba pauda Handaki Mikhalasida Ahanbo oina mayok nabada yamna sauna mai pakhiba Chief Minister Okram Ibobigi masanupa Okram Surja Kumar alias Kennedy na Mikhalda mai pakpada tengbang pirakhiba miyambo tawimel khangba ulakpaga loinana karigumba Congress ta sarkar semlak labasu rajniti gi lamda nauna khongdarakpa oibena minister oiningbagi apamba pokte phongdarakle Thiba among other Thibasida government job Nadi Kayam Kano Tawungamanico and the private sector is to Tabak Pibang Amnava Tau Pangriban Harol Mayam Sing Sisu Madu Honagan a Kale Duga Akoi Hoigi Lamdamasi Quaker Hidabalam within like the Lyra Yumsaka Sapat and a later Mapamsi Am Wat Libo Adu the Su main focus pizza gay had an Anisidadu Lambi Tong Kara Walhoriba Ising my singi Wat Liver Maikari Wat Libsu Quay to the Mekanava Honazaki Hedna Mapam Cresta I Kana Pandam Tamjaraga Kanjabni. Thobal amadi Kaksing district ta INC na sauna mai paklaba matungda thangna na tam anirag mai paklaba wangjing tentha kendra gi INC gi candidate Paunam Brazena mamangda miyam gi mihut ama oina pangthokpa ngamhogdaba thabak sing handaki tam masida pangthoktuna miyam bu pelhanna ba hotnagani haibegi thajaba bikhi Masi aina sum khanjabada khoi sahi kuina pairakpagi khoi anti incumbency factor si khara dum lairam do ma loina khoi thabak khara sum loisan bangamdaba Manipur City ban blockade yam marang kai bani na kitang loisan bangamdaba sigi su kitang maram kitang lairam do ma leng khali ban blockade si am wang ba suppose khoi Manipur dang mamang sahi haraga su nong singan April lagi ta gi ba sum ba kaya si khoi na khara thengna baduna su kitang khoi na kitang phawe do kuina pairakpagi anti incumbency factor ru si panjaba to madu su khara dum lairam ga do ma le na khan bada Amarunda Masamai Active Service Teleramduna IPS Officer Oiramba Hero Kendra gi BJP gi Mirep TS Radhyashamna Mahakna Service Teleringi Manungda Pangthokpangamdaba Thabak Kaya Pangthokpangamgani Haibagi Wakhalolda Rajniti da Khongdarakpani Mai Pakpagi Nungaiba Phongtokpaga loinana Mahakna Hairok amadi Manipur gi miyamda Anauba Awonba amadi Laita Lairagi Awat Apa Menkhatnaba Hotnabada Miyeng Sangani Phongdorakhi Hairok Kendra gi oinadi akhoi committee mayam semaga election hobodagi last 5 years there koi tapna dum hojarapo committee ne semaga kun gi specific oiba magi thabak sing lei madu koi na identify tawre khando leire adu gi dergi maru oiba mayam tanaraga koi semase na maru oina lomi sing oiba
adai nupi singi angang singi adugi education health sigumbai areas ra koi tawse na mayam khanara lay adu leiriba problem mayam da koi identify tawri mayam pulap amuk taw ngam da barina quite important oiba prioritize tora hala kon khandoga madu tawse na koi khanara leire Karong SC gi ngarang nauna mikhal pangthokiba polling station taramathoida INC gi agent khak phamanduna bot thadabagi matangda mari lenaba aroda mire manga na wakat laba fawbada tabidana ngasi bot masing thibada mire manga gi agent yaudana INC na mai pakle lakthokiba gi mayokta ain gi oiba warep lauragani haina BJP gi mirep RY Jonathan tauna phongdokre Senapati Bazar da pangthokpa pawgi mifum amada mahakna ngarang pangthokiba repolda NPF RJD amasung independent mirep ani yauna mirep manga repol tawphamda janghanda patanatana bot thadakiba aduda voter lista yawbasingi mahutta atopa kholdagi purakpa miyoisingna mahut sillaga bot thadanakiba adu mari lenabasingna lautunaraga pangthokpa thorangni Hiramasida asumba puthoknabagi damak ainggi mateng launaba mirep manga na thengnaragani hairi ngarangi pantokiba repol achi aikhoi candidate mayam gi candidate mangagi agent amata su join taw hande polling area da changhande candidate masabu su changhande adagi makhoina khun neighboring village ki mi mayam bu puralaga vote chi cast tawai aikhoi yaudubida kana agent atopa amata su yaudubida except congress agi agent khata aduda present tawe makhoina journey chapasisu pung ani gi journey ni adu pung mari change pung mari changlaga lorna adu da pekin taw matamna aikhoina video camera loi adu madu aikhoi bu sibhaina tanthok kre adigi makhoina adu da pekin taw adu gumba yamna oiduba thawak si tawdi aikhoi penjade adigi dimakta aikhoina aikhoi gi aroda wakat charme aikhoi wakat chabasi makhoina krishi accept tawbide entertain tawbide aduna masi aikhoi penjade hoyisu aikhoi legally aikhoi thenagini MSF Imphal East District Committee Semkhre Welcome Robert Pu President BMRS Pu Joint Secretary oina khankre Board amasong Council na lauba Class 10 amadi 12 ki examination da saruk yagadoriba mahairoi singda All Manipur Recognized Private School Welfare Association na yaiphamangol piri Hauzik lamdam sigi oiriba phibam amadi achauba examination leibana yaksang kumhai asi numit humni da tensinduna March 15 dagi school singna mahausagi tensinduna member sing school singda appeal tawri Hauzik sanabagi pau amuk phangbigani Ngasigi sanabagi pausing boyai ningthaujamdagi oina phangbiragani Sports for Change haiba teamda Kanglei Park Student Association asinduna masana tarukta pangthokadoriba sahi sigi taruk suba Kanglei Mega Sports Festival Manipur gi senglaba laifamlen am oiriba Kangladagi maira logduna ngasidagi Imphal gi mapal kangjebungda haukhre ahubani mita KSA amadi amjogi team anina sanagadaba football match amjogi team laktabadagi sanakhidre maira si opigani maira si koina Festival asigi hogdopagi thoramda MIT gi principal Professor RK Hemkumar KSC gi president Boirangtham Lakshman amadi Council of Higher Secondary Education gi secretary Dr. Maisnam Vidyasagarna thoram mapusing oike Thasigi tang tara taruk phagwa pangthokadoriba festival asida Kangleipak football trophy saibi yengdam naba half marathon race Kangleipak thangta yauna masana tarukta athoya hin tanaduna hayengdagi competition pangthokpa hauragani festival asigi taruk suba inter district Kangleipak football trophy gi hayeng tilpung ani tabada ahanba match oina DSA Bisnupur amadi Imphal East District Football Association ga sanagani Hogdopagi thorong mari lenana MIT ki principal Professor RK Hemkumar na phongdokibada
Thakachari boyai hauzik makhatana ngasi nomagi oikhiba ing asagi pau amuk phangbigani ngasi ki oikhiba ai ngasa ki pauda ICAR lamphel pat ki pirpa paugi matung ina ngasi ki khwaidi ki sagiba degree celsius kun khwaidi ki ingba degree celsius taramari dasmik suino Nuksita yawa ising manilgi sang ayukta sa ada marifu taramari nungtilda sa ada marifu mapal oiki Ngasigi nung suki bagi sang tarani pal dasmik 8mm ni Aroy badamaru iba pau amok Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda political party amatana absolute majority phangbangamdre INC na seat kunipan, BJP na seat kunmathoi, NPP mari, NPF mari, Independent ama, AITC ama amasung LJP ama may pagle. Amadi, BJP amasung Congress government sem na naba lalong yat na ba hokre. Nasigi na di ISTV na pizza ba Manipuri pau matang asidalo sanjari, mijeng tapiri ba pamnamak po amukahan na kurum jari.